thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawa in chibai kabuk chewa du sang sang ber kalhan bok chewani ole assembly committee peng pakhat committee on petition in speaker nena report a thelu chungchanga thuthang diklo soineu neu alo omle ta a in DDK news reporter nupui transfer chungchanga thil dik tok lo alo ir chuak le boka abikin ramro relna hek tu ten thubel chian dol tok lowa rorel tu te an hek ani chuan athiam zoka kha amol pho hle thei thin engponi se tunlai chhana mipuite kan fingin thudik zok engen yang o ti in kan ring kan fan to thina engponi se thudik hriat thi mipuite chanvo liao ani wangin ZPM media lam chuan thudik mipuite na kan hriat ngei tur chu an ron the chuak ta he thu hi social media lama a viral na saviau to na chungin YouTube kholaya ero chuan vomlu alani lovin ka hria kan ngai kha katan ti in kan ron chop chuak le don ani tlemin saptrong atam dewa hriat thiam lo om deu mai theye amai ro chu mizo tong atam zok de ani ti kha hreta ila a thome ole ilo ngai thang Assembly Committee on Petition in report recommendation at helu chungchanga thudik tarlan na anon tia December ni samni pani sangni samni panga Monday ya Assembly Committee peng pakhat Committee on Petition in speaker nena report recommendation at helu chungchanga soineu newa omawangin mipuiten thudik an hriat chula hriatania wangin hetiang hian soifiata ila antia poinin anon thena pakhatna Mizoram Legislative Assembly Rules of Procedure and Conduct of Business Chapter 27 Rules and hisomni pariatin aphalangin committee member zingami Engineer Er.Rohmingliana'n speaker nena report recommendation chu athelu tani pahnina hetianga report speaker nena thelua hian a subject ta langin puanzar ani thina athurel achunga thuamte proceedings te puanzar tur ani lawa Assembly par ani ma chuan thuruk confidential vontlat turani pathumna he report in athurel te puanzar ani baka Engineer Er.Rohmingliana'n chuan media apuang zar bok ani he report chungchanga thilfel helle diglo then khat hantar lang ila aron tia ole kan soilok du chu point ni nele point thumna hian dan bo chiatna om hal ni na langa Assembly par ani ma chuan mipuite nena puanzar haulo tur thil khaum ta amairo chu Engineer Er.Rohmingliana'n MLA hian media ma apuang zar ta hlau mai ti kha aron thailang ta zau mai ani ti chuan pathumna hi appointe te in aron thlia le ta pathumna point pakhatna Legislative Assembly committee pengin session omlolaya speaker nena report an thelu hi an internal business ania media coverage nei ani ngai lo tunchuma hian journalist media te ko anni pathumna point panina Assembly House te bulaphar lei ani ma chu pathumna point panina Assembly House te bula phar lei ani ma chu a subject bak puanzar thailo thuruk confidential vontur ani lain committee in anthurel proceedings te puanzar ani aron tile ta chat mai Engineer Er.Rohmingliana'n hian alo puang zar tatlat mai sia danina phalawa kha aron bo cheta chat mai tina ani mele pathumna point pathumna report thelu ani laya speaker ma thuchiar tura achunga thurel apoisa zat figure chena ziaklang turin Engineer Er.Rohmingliana'n assembly staff te ashil instruct ani pathumna point palina hemituma tel ko DDK news reporter DDK string reporter malak na in PM usa noya sumkal fellow chuitura committee din tiin DDK news talan ani eron tita hei hi DDK news lampo in thupa an choi to ni in kashia ole andot le chuan palina ania soifiana atia ti chuan point sang sangin a then leta palina point pakhatna tun ma ati ngai lo Assembly Committee in speaker nena report at helulaya media ko anni hi thilkal fellow irregular ania hei hi ultravire ani palina point panina
assembly thurelte house le yani ma confidential von tlat turani laya achunga thurelte puanzar hi dan rules in a khap tlatani chapter som pasari rules zani somni pali bracket 2 zani somni pasari zani somni pakwa of rules of procedures and conduct of business in Mizoram Legislative Assembly aron tita chatani awam zia chuan engineer Er.Rohmingliana'n assembly house chunga phar ani ma puanzar haulo tur thilakha alo puangzar tatlat mai ti na ani pangana report chu thuruka von turani laya committee on petitions member zingami engineer Er.Rohmingliana'n an thurel zingami apoisazat figure chena tar lang tura thuape hi athunei na pialam le tum nei rana thilti ani ti hi hairual anilo ati mia maile parukna DDK news reporterin PM usa noya sumkal fellow chuitur adin tia tarlan hi thudik lawani he committee hi tun ma changa omto ani tin tender manga athok tu tur thandana thil felhel omin alanga tender chuathat retender tura rotna mai ania sum fellow omanga MIPUITE na thedar ani hian ngai to na fellow ne na ruam man ti achiang hle pasari na thil om theite aron tia pasari point pakhatna chuan thil ti ngai lo unconventional inzep aom nual taka hian book thei an omem aron tia ena speaker nena committee in report thelu laya media ko bina assembly house le ma report chunga committee thurel proceedings dananga phalna lama salawa puanzar sina sum fellow om angle chumi chuitu liawa committee din anga diklo taka MIPUITE na puanzar aron tia heng point pathum bi ka hian speaker hian engtiang takin nge action alak don keni chon kan thave haulawa achan chu engineer Er.Rohmingliana'n hian eng angruam man na in nge thilati kan thave to lawa keni chuan committee in report thelula hian media kowa hei hi danina phallo phota bina hian assembly house phar ani ma hawin committee chunga an thurel lang zong kha phalna lama samia lawin apuangzar mi bok ti chuan pathumna sina chuan sum fellow omangle chumi chuitu liawa committee din anga diklo taka MIPUITE na puanzar hian hemi point pathuma hi a serious ta khop mai engtiang takin nge action lak turani action lalawa in ngai dam tur nge in ngai dam chinge in ngai dam lo chi po keni chuan kan threthiam ve talawani MLA kan thlantlin te hian lak lu an ni in tiam kam na an nei thewa chung an in tiam kam na te chuan heng thil dik lo te hi a huam phave em nge chutiang ang danina phal lo ti hrengreng chunga tiluyan ni em nge nia party ti mol photum shima chet thona jok pudu oma an disqualify te kha ril ruin a hrechuak rum theinia mole pariat na he thil dik lo le fel lowina angong theite aron ti vele thunga pariat na point pakhat na public misinformation thudik lo le hruai koi thei thu mangin MIPUITE ngai danan siam thei pariat na point pani na damage of reputation hetiang thudik lo wang hian tuin emo aming chiat pha thei atilea pariat na point pathum na erosion of trust MIPUITE thudik lo mang hian mi tu te emolaka anrin na atlan hiam thei atile ta a ti chuan pakwana February ni ruksang ni somni paruka J.Sawma wanchong MNFGS in namruna athusoya journalist ethics le thildang chungchanga pheka chuan anoya point hi lozir chiang se adu om le ani pakwana point pakhatna thilti ngai lo assembly committee in speaker nena report an thelulaya journalist media te an om ve ngai lo laya DDK news reporter kha engtia om nge tu ko som nge ti zona an lo ne ni point ethics kal ani lawang pakwana he DDK news reporterin PM usa noya sumkal fellow chuitura committee din tia MIPUITE na achop chua hi ena he committee recommendation hi refender chungchang ania sum alalang lo shima sum fellow atilai hi afin fiana nen tar lang se bina sumkal fellow chuitura committee din assembly committee on petition hi tun ma atanga omreng ania tuna hian thudang ngai to mek po an nei ani tun naya chuitura din chop special committee ani lawa
tin report an thelu kha normal report ania special report ani lo bok he journalist in sum fel lo chui tu liao liawa din anga MIPUITE hena a chhop chuak hian ngai tua dik lo tum nei rana om ti hi hairul ani lo somna unethical journalism zinga soithin chu atia somna point pakhat na thudik lo puan chua fabricating somna point pani na hleinaya mani du zong anga MIPUITE hruai koitum bias and partisanship somna point pathumna thudik finfi alo puan chua failure and verify somna point palina mani emo tute party emo duanga coverage siam conflict of interest karilru anna leni ti train kan chananga ni zan lama social media lama thilwan doi thak tak mai le mak tak mai lo dara chu journalist working journalist kan nei zinga active berpol Durarsan reporter nupui chunga sarkar ku thak na nia journalism a hian kumsom ni chuang ka hun kalo mang vea December ni somni patnia committee on petition assembly committee in report an theluta assembly speaker a thelu tu chu kanemele Er.Rohmingliana'n ani a chumi chungchanga chuan an report thelu chu enge kan ti chuan PM usa noya college sang te ti changtlun na tur sum local tender process ti thale vektura sarkara rotna an thlen thu ni chu thila chu an petition committee on petition ina an report thelu chu an thelu ni hian Mizoram sarkar thupuan na Information and Public Relations Department DIPR website apo alangkal ani chiang takin alang ani chuta chuanin petition committee on petition ina an thu thelu ka a ina akente a chhunga omte chungte po chu sarkar piara atlam pu in siaka tendar channa le thanna konga thil fello aw ma wanga na ahuna na tho zo turpo akhot lai pha chu poi ati thu atar langa ti te petition thelu tu committee on petition IOR report thelu tu ina athu soi ziak chongin committee on petition chuan zirna in ma son na tu le mi puinol pui ham chana tur boi pui konga thei top chu zel turin sarkar thu nei tu te ne na du sakna hlan ani ti te chung PM usha noi local te chu engtenge kan ti chuan ole sang ti sangthlun na tur cheng vai bel setel tam tak ani a sarkar website a engkim a figure nen alom veka chuta chuan sarkar thu choina tarlan dan chu chunga amount sang te chu atar langa chung zirna in chei thatna le siam thatna na na thok tur tender chua to chungchanga petition lut kai noi ani a Er.Rohmingliana'n chuan committee ngun taka angai tu nuwa le department ayo te kova soi pui nuwa committee on petition chuan retender turin recommendation asiam ta ani ti in committee on petition ina a report thelu ina akentel tlang pui kha sarkar website apo achiang alang vekani heng thil te bo chan he be chan hian news midam takin kan news mi ten an ziak chonga chuta chuan journalist kum tam tak kalau tho pui to puzira hian report hemi be chan thowa ziak hian chuta chuan a report a chuan sarkar lai pui PM usa hnuaia sum local chungchang retender tura rotna thelu ani chungchang asiak chowa chu du dar san news in lo puang ta a chuta an puan na chuan enge an lo puan kan ti chuan sarkar lai pui PM usa hnuaia sum local fellow omte ti wording awma chu sarkar lai pui PM usa hnuaia sum local fellow omte ti khapuan ri ka awma pakhat le chuan na pek chua le tender da na fellow omte ti om boka
chumi ringot huwa chuan anu puian son ani chu sarkar PR hi chiara report tu da sana report an puan ngei a video clip ngai thak non le hian eng hi nge huwa turom anu puian son na chu a order chu niminan mu chawani a date chu January ni som pakwani transfer order date hi government middle school kanan ai zola thoklai nia fanau pangten nia chungkwa member pathum chau an ni government middle school ruala lung government middle school an sonani he thil serious le thil maktak kasoyang khan kum somni chuang vezet journalism a kom chunga poa kalakhiat ngai lo ani a political party sang te kan lo son ve to a reporter angin mun sang ate kalo tlan kwal ve to thina achang chuan party hroi tu ten aru kin thil min sela aru kin chuta chon local ro te min ti thina ni chunga chong kan lo tlan kwal ve to thin journalist a chuan enge ethics kan von kan ti chuan journalist kan ni chuan i source i puang zar tur ni lo i source chu i puan zar tik journalist ini na nga i za omna i hlova engma ini to lo ti kanin ziti dan ni journalism a chuan puzira hi ZPM GSin telephone ina bia a i thudon na hi soiro ati a soi turin anin zotani anin ka thudon na ka soi theilo ati a aza omna von hi matumani chuwang chuan hetiang kara journalist te an zaomna an na thona an zaomna po vonghim thelo le an ethics po vonghim thelo tura nek chep an lo hi apoi ka te voina hian aw chuange ngai ka ria abikin journalist ka lo ni ve to na zona hetiang hi mizorama athen kala sengai lo wa apoi em chu minister thunge ya sona ni hethili minister thunge yani athu enila han huat em turam bok silo lo hota em po ni sela andule puzira chunga chuan thu boi jiang lu tang miang defamation case siamang miang andule dan noya malang miang enge tinge chun han khat bo ziak ve lo mo phurna pakhat ma nei lo anu pui chunga ku tan thak chuwang chuan committee on petition report thelut ngei tu written dartura rotna thelut tu nge committee on petition ahen an chairman chu ZPM MLA thawani committee na arel angin written darturin rotna an thelutani chuta rotna thelut tu chu an member jingami MNF MLA Er.Rohmingliana'n ani wangin engkim ngai koiluin ngai koitu le huatur omia si lo kha holuin chutiang chuanin achunga kut an thaka som pakhat na puje J.Sawma van chong MNF GS khan DDK News reporter chungchanga soi khan unethical journalism lam khi asoi mi alwa athu soi kha unethical hle ani ati thei dayasin kha report misreport a khan khing te khi akhung len vek thei ni in alang som pani na tin sarkar na thok te hi transfer an ni fowa an ni reng boka DDK News reporter nupui transfer chungchanga khan sarkar na thok dang ti ang bokin transfer ani ve mai transfer immunity nei bik anga chai chu adik lawang ron tiani som pathum na conclusion then khaten thil fel lo alom hian an thil ti dananga tongkam lama in soi fel tum fole midang diklo le fel lo zoka pu ching telaka action la khi ahun ta hlea mipuiten ngayang u MIPUITE hi an du dan le an ril rem zonga hruai koi an tum fo hi simse a thato hle mai THUDIK HRIAT hi MIPUITE CHANVO ani aron ti ta chat mai le ole khati zong khania kan soi thiam bak le kan hriat thiam phak bak thil tam tak ka oma chungte wang chuan ke chuan comment han pek vak tur ka hrelowa ole engponi se kan ngai khak china thil chiang takero chu hun tangala theng ngai lo assembly session a phar ani main MLA pakhat chuan danin ti turchin abituk chin pialam ati tatlat mayani ti kan muthaya hei hi session pal zut na le dan zalo na ni in a hriata action le theitu ten engtigin nge man lak don kan lo clear don ani tin
sarkar na thok transfer chung changa hian ngai bel thei thil thleng anga inpu na aron om zui ngal zat boka sarkar na thok te hi anina taka chuan sawathok lai ang chia hi ania fuk na nget nei thian ani lawani kum tam tak fuk na ngaya futlat mun danga in son lo te an lo omani chuan khang ka chu party in du sakna ani jok theiome tin tun ma lar em thin chu sarkar na lo in thak hian a chelo tur ti chet te a che tur jok ti chet lo tam tak a thleng thin ani a nok vel vek jok ani soi tur tam tak a om theiome comment section lama in lo soi tur ate po nga yang ole khati zong kha tun trumata na kan ti thei chulo ni le phot mai te se thlir tu le ngai thatu zong zong ten khongai takin comment section lama in mu dan le ngai dan te min lo share sak le liam turin in khongai na ka ngen ani like comment le share te tin mila subscribe lo te point milo subscribe zel turin in chan puina ka ngen tak meu ani e